Auntie AWERBA, how do you say I am hungry? How do you say? Inkano, namugwenda mreka Mfantse Missy Esidem. Na apodel smart media betra me de. Onye Esidem. Oye Esidem. Ekom. Nora, whicha? Nora, whicha na? I say Ekomzo. Says Yarati, Mutumu Mfantse kakra. Osana apodel smart media. Mfantse kasis yaninsi. Auntie said, if you are hungry, it's a backhand then of Fante. Come to Bozim. And now, so there, Botumaka or come to or come to another come to and a bonisi there. I am hungry. I am hungry. Okay. Na edziban say bacana them edziban. Hey, this edziban. Food bacana food then no fancy. Edziban. Okay, edziban. Na even edziban na epepa. Abie nkwan. Onye fufu. Kere fufu na abe nkwan maso menyu agye ho na mom emide mepe fufu na nkakra anade fufu na ayi nkatsenkwan mepe papa oye na yeyi fufu anade na abe nkwan fi ho ebe na ejiban bio na epe na for I say can it be on me say oye one kano emo oye emo na for aha announce today botuma kade mo na for inti how do you say I will eat rice and stew in Fante? How do you say I will eat rice and stew? I will eat rice and stew. You want to say it in Fante? Okay, I add it. Now, what can I do? Medi mo na frowe. Obiara, what can I say? Medi mo na frowe. For abano to for to that dinner on wall. Medi mo na frowe, eh? Medi mo na frowe. Onye frowe, eh? Frowe. Obia, can I say, bradam? Nti medi mo na awade frowe onye froye nti obiri ye froye a obiri ye frowe a ibotuma kade nipa no or fro won kakao ibotuma kade or fro nti ekwana ekoto de nipa no epede eye frowe a na aka che nipa ne de eh enyumbiri de mepede mo fro kana me say enyumbiri de mepede mo fro ye Mfantse kasesua kunanyim apodel smart media yo fro onye de calling to call someone referral more fro or cheda or ye frowe nti one kind of froye it's here one kind of froye onye froye or ye frowe obiara frowe abano bo when you nti oye mu na frowe okay obna dukun ya twano na ye bisa wo so be yi nsem bisa ya no onye be hihye bra be hye mempaboa dze no Rabeshe mempaboazi. Oh good. Nora yembo se mano. Nora yembo se mano. Pa. Eba.
She. Abirwa. Dem na abirwa nanto. Kada abirwa. Abirwa. Onya abirwa. 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 Mami abirwa. Hona nya abirwa. Wakada obi ya abirwa. Aha. Wakada obi ya abirwa. Wona na onya nya abirwa. Wakada bi ye abirwa. Ochede. Wakada bi ya abirwa. Ochede. Me say. Nyimpa no. Onye nyimpa be nyimpa besia. Besia we nyina ma na nyina twintwom. Na nanti umpa ye ne din. Aye pin. Dam na onanto kana me say. Dam na onanto. Onye day no onanto. Kada dam na onanto. Dam na onanto. Jo. Oye, kobna duku. Bocho gina honara. Na yimsu mbi so wo so nsam. Na ibeneti bana wenyu aje ho papa. Apodels Multimedia, Mfantse kasesua edo, maheno mo. Bisa wasem ya no ibeneti bana wenyu aje ho papa. Itibana wenyu aje ho no. Oye beneti bana. Itibana epepa. De bi taba ancha wonye de meji bana mo. Oye beneti bana. Hey, what's wenyu aje for we na emu. Oye. Na koko. Bread koko. Nzi kana mzie kana bread koko. Bread koko. Ne fancy enyimo ne brofo enyimo wakana. Wakan ripe plantain. Ripe plantain. Good. Nti bread a wa beer. Na wa ye ko no. Aye koko a fancy fosi. Yes, bread koko. Na abrofo so ripe plantain. Good. Okay, bread koko. Na what the edua kan ho afa. Kada inyo. Nya inyo. Kada inyo mepe. Asi inyo. Bread koko na beans ewa na abazi bio na fuful anye fuful aye fufu kana me say fufu good nti fufu ye ziban bia ma so mepe na fufu ne bia no kwan na waze ka ho ma wa wenyu abaje ho eh ma so damaro bradam maso menyu aji fufu na nkatenkwan ho ai dewo na AWERBA de ono osopye fufu na abenkwan no woze ne jape nkatenkwan ho I see oyi na who school is in then Council's Educational Complex. Hey, Council's are brand here. That's right. Now, what a church in you so needs in them. Which a trainee, who teacher, who facilitator, who be our chawadi, who school our chawadi, of needs in them. Madam Prince. Or church in you, Prisla. Or church in you, Prisla. You. No, is it or checking Prisla, ye cheer the Mabiri, Oba Joel, Wabu was no, or ye young channel leader her. I saw nation at the new school. Oh, yeah, Joel. Yes. Even if I was to be some, what should be some assembly? Laura, no, Castle, which you know, sir, ha. Oh, who knew you know, or ye, in your, if you know. Efil Fante broni c'est machine Fante efil kale efil onye efil aha nti izricha ayi oye KOBENA DUKU-AN waba oye Apodels Multimedia nti eba kada na cha Apodels Multimedia fo
Apodels, Papa. Correct. Eh, when say, Mr. Duku. KOBENA Duku, Papa. Inyim baby a mo Korea, can I say? Onye baby. Inyim bia mo Korea. Nye inyim bia me Korea. Oh, me inyim catch a man. He found na Ada. What's back at them? Adenyu. My friend Ada. Adenyu. Hello, Roko. Hey, there you are. Oruba mention. Oruba mention. Daddy Pacho, I'm not sure. Hey, Fante. Fante saw you mukum person. Na me issue bi so aka. So ye papa. Oh, she a Fante. Wo sua bankasa. Oh, you for Bessie. Oh, Bessie. Okay, so you're not here for Apodels multimedia challenge. Do them time is it? Oh yeah, a deep conversation in Fante. Fante kasa is a listening yano. Yes, so. More from me, Michelle KOBENA Duku na AWERBA ashe. Abra yahwe yana wazibaba na aye sachira ye beye wo one Fante kasa nkan mu no ma yehu kwana wo faro kananka sankasa yi nti da ma breeze say ba Apodels multimedia ha oye KOBENA Duku na oye EKUWA AWERBA na ninua akakraba ka ho a wonzinze Nora adwoa ada iyo epere ye Mfantse zinzi juma akane zinno juma iyo na ya ba channel you do the time zina ma birize ya ba craft me na ya selishia da fufu bio onintino bye bye come bye bye Joel bye 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 and Apodels multimedia. That's right.